yang ga JHADC da pembana gitu gikur go ar ke mana gelis go ar gitu gikur iwa imtimit I hapo ka jantia yang ibro go wi chembile to galis ko kong pembana gitu gikur go timit hapo ka jantia yang ibro go wi tangkat kita gelis go ar to gini man gikur go yui daliang yang I ga jantia student yang UM jingma ya ka future ka menrit yang ga jantia hills yang I ni ba chemi to kita gikur to kam gikur biati kuki ki karbi ki mar ini ki beru to ki wa chong wa sa itri yang ki cita ja ko Manipur Mizoram tangwan chong wan sa ki chini lengba ka jing kur mar hitai bun sen le ki beru ju pen kam ki da ki kentai biati chong kha yo ya ka interest ka status interest yang ST hapo jantil yang I ini singin daliang yang jantia student union da bo ide gedor khas ha udipti CM malaskir mbai wede pak pendam mi Chisendon ya kini ki kur ki watimit ki hai tepo kini gelis ko ar tenaliang yang igi jantia student union da bo ilete yaw ya ga JHADC pendam ko Chisendon ya kini ki kur lada ja ga JHADC pendam ko ini ikur inaliang yang ga jantia student union daw stormy ya kini ga district council we daw khang chabi le ya ka la kam yi ko u chimmi ga senjam u pendam Chisendon ya kini kur nei ba kani man ko kajingma ni ba chambile kini ki kur to kur ejat pa even hapo jantes ida praktisi ya kata material lineal practices ko itibit iya ka kur ya ka bay tekat wan yo itu analiang ke council ka da khut ko ya gini ki jaj bru ki witawan ki jaj bru ki wan chongka chini ki example ep kam kita ki kur hanse ki kur wan chongka hapo karbi liang council yang I ka da perchang ko timit deki kini penyu bo jingma go ya ka jaj bru yang I tenaliang yang deputy CM da perchang da ong to discuss baka tim dengan ni man ka ultimatum ya ka district council wa pendam Chisendon ya ka ni gikur lam kamte ka jingi ki daujur ko wi da chimbile da ka sinjam ko teng nei benta ka ni council sagwile ka message ka kwa upha chaga rilum jantia waro ko wi wa pi hun bimo wa ka council timit ko ikini gikur ki wa I tente mjuk senyaw ki man ki lagi kur ki wa tente lebu ila reklam sepang ke klan bill ko batai sepang ki kur ko issue certificate lagi hek kur ne benta wo tip mit ya ki la ne issue ya kata ga ST yang ki hane ri chemi utak ke council da perchang gole bakala hajing kita wa ni kur tin liang yang I lebu ya kata ga dorkas utak wo penkur la ne pendam Chisendon ya tip mit ya kini ki kur hakani gelis ko a